කරන රටේ වගේ එකමුතුල් පස්වන වර්ග සංවිධානය කරන විභාග පූජ්‍යකර්මයන් රටේ වගේ එකමුතුලේ සභාපති ආවිත් මధుසංකර මහතා ඇතුළු මේ සියලු දෙනා අන්තන්සේ නමත් සාර්ථක වැඩසටහනක සමෝහරත්වය සමග කරමින් ඉතිහාසයේ ක්ලාසික කරනවා උන් පස්වන අධ්‍යයන තමයි අද දවසේදී අපි මේ එවකට කියනවා වගේ මේ වෙලාවේ අද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී චන්ද්‍රජී වෙන නාරාපිකාගේ Good afternoon. It is both an honor and privilege to be with you today at this noble and life-affirming initiative organized by the Sri Lanka Rathavinu Association here in Kuwait. I especially thank you, Mr. Amit, for inviting me for today's event. At the very outset, let me extend my heartfelt gratitude to the organizers for bringing us together for a cause that transcends boundaries, cultures and nationalities. Blood donation is not merely a medical act. It's a deeply human gesture of compassion and solidarity. It is an act of giving that knows no race, religion or language, only the universal value of serving human lives. As a Sri Lankan representative of the embassy, I'm especially proud to see our community engaging in this powerful example of public diplomacy. Events like this exemplify how community approach can contribute to building bridges between the home we come from and the host country we now live in and work in. By coming together in service to humanity, we deepen the people-to-people communications that form the true foundation of international friendship and cooperation. Your participation here today is more than symbolic. It is a living testament to our shared values of empathy, civic responsibility, and social cohesion. This event reminds us all that we are stronger when we stand together, regardless of nationality or background. Through such efforts, we build not only goodwill, but also trust. And trust, my friends, is the most powerful currency in global diplomacy and trade. Furthermore, this campaign enhances the image of Sri Lanka in Kuwait. It shows that our citizens, even when thousands of miles away from home, continue to embody the spirit of generosity and service that defines our island nation. In giving selflessly to the people of this country, you become ambassador of Sri Lanka's finest values. To all the donors here today, thank you. Your act may seem simple, but its impact is profound. Somewhere, someone's life will be served because of what you choose to do today. This is the essence of humanity. To the Sri Lankan Rathavinu Association, I commend you, your leadership and vision. Initiatives such as this strengthen not just community ties, but the bonds of friendship between Sri Lanka and Kuwait. Let us continue to be a community that uplifts, connects, and contributes wherever we are in the world. Thank you. May your generosity continue to inspire, and may the spirit of service guide us all. Thank you. Second time in a row. I've been here in Kuwait for 6 months. Going to my second participation in this wonderful event. Congratulations to the hosts and the organizers, and
to youth, to the Sri community. I hear that people are queuing up to get more blood than the previous year. So it testifies to the good success of this campaign. I'm also, I believe that one of the reasons that I am here is that our good colleagues from the embassy, from the Sri Lankan community, go through this deep affinity with our respective communities. And so, many thanks. I wish you all the best for this beautiful day. Sila mix dengan anak karya kalau kau minum ni, kita tidak chance benda ni market atau benda ni, sila berarti kita benda ini bagaimana? I please do gain personal community in a following. Actually, this year and also last time I heard that he participated in the same event in November, same venue. Indian country. أكلمك أنا ثاني دلوقتي. I'll start sampai pada fase dapat final tiga sampai dia. Kuat nanti final tiga ini. Dalam ini dalam ini gimana? Dapat berhenti makan berbuat tapi tidak boleh. Nah, pikohian, pelanggan, tapi nanti kesenangan tinggi kali. Dapat dia ini orang itu, ini macam apa kita lihat dia. Namun, dia macam apa kita kamu? Kita macam Kare bahut saje gaari kada mere අවස්ථාවක මෙයාගේ කටයුතු සංවිධානය කිරීමට මම හිතන්නේ අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේද මේ රටේ පිළිගැනීමට නොකීමට තියෙන හොඳම අවස්ථාවක් කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මම සංවිධානයට වගේම අනිකුත් සමාජික කෙනෙක්ලාන් වගේම විශේෂ ව්‍යවස්ථාවේ රුධිර Malaysia sedang lewat silang kata kali ini lewat pe sudia ke dalam चेतना संबंधी आपके प्रशंसनीय गिरिमत साथ साथ मात्र आगे करूँगा तुझे My name is family person. Whatever was to seek संविधान करना ले दांडी देवानी अवस्था वाला ये साहब आगे देना अपने लिए तो पसंद वाले अलवारी हमारा संबंध लगे बिना ले दांडी चीज़ों में उधर भी हमें जान करना ये दाम साफ दिखे कर देना ये खास सामान इधर का देते मेरा रात को आके एक दिन तो मेरा मैंने ये दान को मेरी सामान में दूसरा में संविधान के तहत दिना लेकिन खाना प्रतिकार ये चांसेस प्रोग्राम सुबह के बाद प्रशंसा करना अभी दाना प्रतिकार है वो भी एक सामान सीन सेना के अंदर अभी संगीत कुछ नाट्य विशेष सेना की आमुदी jadi विशेष ini kan सेना का बड़ा सेना की विशेष इंडिया वाले लगे हम भाई कुमार लगा आधार में पहले दिया तो लेके अभी तो हमारा आक्षन है मिलों को लेके दे हाजर तो लेकिन तमाम ले साउर हो अवश्य ना और उधर भी मैं डांडे अवश्य लेकिन तो उन्हें गवर्नमेंट श्रीलंका की ओर बड़ा नगर ये संपर्क विशेष Chief guests, volunteers, and my dear donors. Vanakkam. It's both honor as well as privilege to stand here before you today on behalf of Tamil Nadu Vetri Kazhagam Mahila and Kuwait and be a part of this team. I would like to thank all the organization team for inviting us and also giving us an opportunity to stand here and be a part of this program. A few minutes of time and small consideration from our body
will save a multiple lives is the main motto of this blood donation camp. And let us even remind that service don't have any religion, any caste or any boundary, and it is the humanity which matters. And let us work together and enrich our this future communities as well as the future better tomorrow. Thank you. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பேரன்புமிக்க பெரியோர்களே, அன்பு சகோதரர்களே, இன்றைய தினம் இங்கே மிகச் சிறப்பான முறையில் குருதி குடை வழங்கும் விழாவினை ஏற்பாடு செய்து மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வில் இந்திய நல்வாழ்வு பேரவை குடியிருப்பு மண்டலத்தின் சார்பிலே கலந்து கொண்டு வாழ்த்துறை வழங்குவதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, இலங்கை மக்களாக இங்கே ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்வு தேசம் கடந்து மனிதநேயத்தை போற்றுகின்ற ஒரு மகோனதமான செயலாக நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம். உலக புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுகின்றன, நாள் ஒன்றுக்கு விபத்தின் மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்கள் பறிபோகின்றன. அதில் சில ஆயிரங்கள் குறித்த நேரத்திற்கு குருதி கிடைக்காமல், இரத்தம் கிடைக்காமல் அங்கே மரணிக்கக்கூடிய சூழல் நிகழ்கின்றது என்று புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுகின்றன. அப்படிப்பட்ட உயிர்களை, உதிரும் உயிர்களை பாதுகாக்கின்ற ஒரு அற்புதமான உன்னதமான செயல் இந்த குருதி குடை வழங்கும் விழா, இந்த நிகழ்வு என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எந்த ஒரு உயிரையும் நாம் பாதுகாக்கின்ற விதத்தில் எங்கோ ஒரு மூலையிலே நடைபெறுகின்ற விபத்து மரணிக்கக்கூடிய உயிர்களுக்கு கூட நாம் அளிக்கின்ற இந்த குடையானது, இந்த இரத்த தானம் என்பது அந்த உயிரை பாதுகாக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த குருதி குடை வழங்கக்கூடிய இந்த குடையாளர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து குடையை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு பாலமாக இந்த அமைப்புகள் இங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அதில் மிக குறிப்பாக கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பாக கூட இதே அமைப்பு இந்த இடத்திலே குடை வழங்கும் விழாவை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். நானும் கலந்து கொண்டேன். அந்த வகையில் இவர்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு குருதி குடை வழங்கும் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும். அதிலே நாங்களும் தொடர்ந்து பங்கெடுத்து இவர்களுடைய பணியை பாராட்டுவதில் நாங்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும். மனிதம் காக்கின்ற இந்த மகோனதமான செயலில் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து இவருடைய கரங்களை வலுப்படுத்தி இந்த மாதிரியான தொண்டுள்ள சேவையை நாம் பாராட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்ற நேரத்தில் கேட்டு எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. His Excellency Mr. Halim Koit, Ambassador for Sri Lanka, His Excellency from Poland, and all the office bearers from the Sri Lankan Embassy, and all other chief guests, all other guests. I welcome all of you, and good evening, and Assalamu alaikum and barakatuh. I would like to talk in Sinhala because most of our donors and others will understand what I am talking. So excuse me for that, talking in Sinhala. ඔබ සමට ආයුබෝවන්. ඇත්තටම අද ගොඩාක්ම සතුටු දවසක්. මොකද අමිත් සහෝදරයාගේ කොයිඩ් යුනියන් ඔෆ් කන්ට්‍රීස් ලෝස් ඒගොල්ලෝ පස්වෙනි සැරේට සහභාගී වෙන ලේ දඬුවම වැඩසටහන මගේ මාස 6ට සැරයක් අවුරුද්දට දෙපාරක් කරනවා. ශ්‍රී ලංකන් විදිහට වැඩිම ඩෝනර්ස් ලයින බ්ලඩ් ඩොනේෂන් එක මේගොල්ලෝගේ තමයි. මේ වෙලාවේ මම කැමති අපේ ලංකාව මේ පාරත් කොයිඩ් නැෂනල් බ්ලඩ් බැංක් හරහා ඒගොල්ලෝගේ රිකග්නිෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ලංකාව මේ පාරට තුන්වෙනි වතාවටත් සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේ වැඩිම බ්ලඩ් ඩෝනර්ස් ගෲප් එකට. ඒකට මේගොල්ලන්ගේ ආයතනය සහ අපේ අනිත් ආයතනවල වන Solaris Helping Hand, Kuwait Emergency Help Society, IIC, Ikra Islamic Committee, මේ වගේ ආයතන 4ම එකතු වෙලා පයින් 600කට වඩා ලේ දන් දීලා මේ පාරත් අපිට ග්ලේස් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මම සතුටින් ඒක මතක් කරගන්න කැමතියි.
ඒ වගේම තමයි මේකෙන් ආපහු අපි පෙන්නලා තියෙනවා කීප වතාවක්ම අපේ ලංකාවේ කට්ටිය blood donation එක ඉතාමත්ම හොඳ සතුටින් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඩොනේට් කරනවා. ඒගොල්ලෝ තාමත් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් තවත් පිළිලා ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය. මම ගොඩක් සතුට වෙනවා අපේ ලංකාවේ කට්ටිය මේ වගේ ඩොනේෂන්ස් වලට හරි කැමති. අනිකට උදව් කරන්න ගොඩක් කැමති. අපි මේ ආපහු ඔප්පු කරලා තියෙනවා අපි ಜಾති ભેදයෙන් නැතුව. ලේ කියන්නේ මේ වෙන ಜಾති ભેදයක් නැහැ. මේ හැමෝටම ඒ කියන්නේ අපේ රට කට්ටියට විතරක් නෙවෙයි පිටරට ඉන්න කට්ටියට මේ බ්ලඩ් ඩොනේෂන් එකෙන් ගොඩක් ජීවිත බේර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ විදිහට ඒක එහෙම බලද්දි මම ගොඩක් සතුට වෙනවා ආඩම්බර වෙනවා ලාංකිකයෙක් හැටියට මේ වගේ අපේ කට්ටිය ඉදිරියට ඇවිල්ලා කරන ඉතාම පුණ්‍ය කර්මයක්. මේක ඒ කියන්නේ ජීවිතේම දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඩොනේෂන් එක තමයි බ්ලඩ් ඩොනේෂන්. එක පොයින්ට් එකකින් සමහර වෙලාවට ජීවිත 3ක් පවා බේර ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඩොනේට් කරන බ්ලඩ් එකෙන් ගොඩක් මේ අවශ්‍ය වෙන ලෙඩුන්ට මේක ගොඩක් මේ අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක විතර නෙවෙයි අපේ ලෙඩු. සමහර වෙලාවට heart surgeries වලට පයින්ස් 4ක් 5ක් වගේ ඕන වෙන අවශ්‍ය වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර සර්ජරිස් වලට මේ ගොඩක් ලේ ඕන වෙනවා. එතකොට දැන් අපේ ආයතන නියෝජිතයින් ලේ බැංක් කොට කතා කරලා ඒක මේ අපේ ලෙඩට නොමිලේ අරන් දෙනවා. ඒකත් හොඳ සේවාවක් ඇත්තටම. තවත් එකක් තමයි මේ කලින් මේ මහත්තයා කිව්වා වගේ මේ අමිත් මහත්තයාට මේ සෝෂියල් මීඩියා වල බඩපහරක් ගිහිල්ලා තිබ්බා මෙහෙමයි මෙයා සල්ලි අරගෙන කරනවා කියලා. අපි දන්නවා මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම එයා ගොඩක් උනන්දුවේ එයාගේ ටීම් එක කිසිම මේක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව සතෙක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව තමයි මේගොල්ලෝ මෙහෙම හොඳම මේ පුණ්‍ය කර්මයක් කරගෙන යන්නේ. ඒ ගැන අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම මේ ගොඩක් සතුටුයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ වගේ හොඳ වැඩක් කරගෙන යන එක ඉදිරියේදීත් මේක කන්ටිනියු කරන්න ඕනේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අවස්ථාව මට ලබා දීපු ඔයගොල්ලෝගේ ආයතනයටත් ඔබ හැමෝටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you. வருவதற்கும் எங்களுடைய இலங்கை தூதர் அலிம் சாரவர்களையும் மற்றும் அறியப்பட்டிருக்கும் அறிஞர் பெருமக்களையும் அனைத்து கட்சி சார்ந்த நண்பர்களையும் உடன்பிறப்புகளையும் பொது சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் பெரியவர்களையும் தாய்மார்களையும் வருக வருக என்று எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக வணக்கத்தையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த ரத்த தான முகாம் சிறப்பை எங்களுக்கு முன்னால் எங்களுடைய கலைஞர் நண்பர் அவர்கள் கவிதர் அவர்கள் பேசியதை கேட்டிருப்பீர்கள். இது உலகம் அறிந்த உண்மை. நாங்கள் இதே போல நிறைய ஃபங்க்ஷன் நடந்து பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இன்று இந்த கோயில் திருநாட்டில் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் ஒன்றியம் என்ற தலைப்பில் இந்த ஸ்ரீலங்கா நடத்துறது எங்களுக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது. காரணம் அவ்வளோ கூட்டம், அதில் இருக்கிற தொண்டர்கள்லாம் அவ்வளோ அன்பாக அரவணைக்கிறாங்க. வந்தவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது, டீ கொடுக்கறது, உபசரிப்பு சூப்பராக இருக்குது. நாங்களும் எவ்வளோ அமைப்புக்கெல்லாம் போயிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கிறோம். ஒரு 5-6 ஆண்டுகளாக நாங்கள் இங்கே பொதுப்பணியில் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்படி ஒரு கூட்டமைப்பு, இப்படி ஒரு சிறப்பு நான் முதல் முறையாக இந்த கோயத்தில் பார்த்துருக்கேன். இவங்களுடைய வளர்ச்சி இன்னும் மேலும் மேலும் வளர்ந்து நல்லா பெருகணும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க இங்கே இவ்வளோ சிறப்பாக செய்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்ரீலங்காவில் எவ்வளோ ஒற்றுமை செய்வாங்க. அதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது, பொறாமையாகவும் இருக்குது. இதுக்கு மேலே நான் என்ன சொல்ல, ஏன்னா வந்தவங்களை இப்படி உபசக்தி கொடுக்கலாம். நாங்கள் உண்மையிலே எப்படி நிற்கிறமா நடக்கிறமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அப்படி ஒரு அனுசரிப்பும் அந்த முகக்கலையோட சொல்ல கூப்பிடுறீங்க பார்த்தீங்களா, அது கூட்டம் என்ன அழகாக திறந்துருக்கீங்க. நாங்கள் ஒரு மீட்டிங்கை போட்டு தமிழ்நாட்டிலேருந்து அறிஞர் பெருமக்கள் பெரிய பெரிய எம்பி எம்எல்ஏலாம் வர வச்சா கூட இவ்வளோ கூட நீங்கள் பார்க்க முடியாது. அதில் இந்த பொம்பளை கூட்டம் கூட எங்கள் கூட்டத்தில் 10 பேர் பார்க்க முடியாது. என்ன மகளிரணி, என்ன செயல்பாடு, சூப்பர். உங்களுடைய இந்த சேவையை பாராட்டி என்னுடைய கோயில் வாழ்த்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக்கிறது. எனக்கு வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
ආරාධිත සියලු දෙනාටම අවසරයි. රටවිරුවන්ගේ එකතු දෝරුවේ ලේකන්දීනි වටසාන්ට එක පාර්ශවයෙන් එක දෝදන. ඉතින් කොච්චර ගල් ගැහුවත් මේ ගේම් එක අපි ගැහුවා. මේ මැච් එක අපි ප්ලේ කරලා ලස්සනට. හරිද? වදන් දීපු මිනිස්සුන්ට අද ඇහි කටු වෙන කරුණට ලාංකිකයන් මේ වැඩසටහන සාර්ථක කරගන්න මේ ඩබ්ලිව් ලේබල් වල එන්නේ. මේ වෙනකොටත් තෝල්මේ. හැබැයි වදන් දීපු මිනිස්සු, බැට් කැරිපු මිනිස්සු, ගල් ගහපු මිනිස්සු අද දුන්නේ. මේකමයි අපි කියන්නේ. දෙයක් කරන්න මිනිස්සු හිනක් පිට. නැතුව මේක ආදායම් කියන්නේ නෙමෙයි. රටවිරුවන්ගේ කොහොමද පොයේ ලේදන් තින්නේ වැඩසටහන වසරකට දෙවතාවක් පොයේ කරනකොට ඒක කවුරු අකුල් හැලුවත් සංවිධානයේ සමාජිකාවනි පැමිණ සිටින නෝනාවරණ මහත්තුරුනි ඒ වගේම මේ උත්සවයට දායකත්වය දෙන විදේශීය රටවලින් පැමිණ සිටින සියලුම මහත්මීනි ඒ වගේම මේ උත්සවය සාර්ථක කරගන්න තමගේ වැඩපිළිවෙල දැරගෙන ඉන්න සහෝදර සහෝදරියනි මම හිතන්නේ අද ශ්‍රී ලංකාව කුවේත් රාජ්‍යයත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවල ඉතාම වැදගත් දවසක් හැටියටයි මම මේක දකින්නේ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් පිටරටක ජීවත් වෙනකොට අපිට කළ හැකි එක දෙයක් තමයි අපිට කළ හැකි දේ කිරීම. සහ අපිට කළ නොහැකි දේවල් තිබෙනවා. නමුත් කළ හැකි දෙයක් තමයි අපේ ලේ දන් දීම. ඒ කියන්නේ ඒකයි හුඟක් ලාට මම කියන්නේ මේක ඉතාමත් හොඳ පුණ්‍ය කර්මයක් අපිට කළ හැකි දෙයක්. මම දන්නවා දැන් මෙතන සුගතේ ඇවිල්ලා තියෙන තමන්ගේ වැඩපොලේ ඉඳලා ඉතාමත් අපහසුයි. වැඩ කරලා ආපු අය ඉන්න, වැඩ කරන ගමන් ආපු අය ඉන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් සමහරව නිවාඩු දාගෙන මේ කාර්යයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ පුණ්‍ය කර්මයක් කරන්න අපි හැමෝම මේ අවස්ථාව එකතු වෙලා ඉන්නේ කියලා මගේ බලවත් සතුට මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමති තානාපතිකාරයලේ හැටි. විශේෂයෙන්ම සියලුම ආගම් වල විශේෂයෙන්ම බුදුදහම තියෙන එක දෙයක් තමයි තමන්ගේ ශරීරයේ දේවල් දන් දී. ඒ වගේම අපි දන්නවා ඉස්සර කතාවක් තිබුණා දන් දීම මොනතරම් වැදගත්ද කියලා ජූද කොමුණේ කතාව. අවසානයේ බහරයවත් දන් දුන්නා. අමාරු වැඩක් බහරයව දන් දෙන්නේ කිනි. බහරයව දන් දුන්න ජූදක වුණා. ඒ වගේ. නමුත් මං කියන්නේ ඔයාලට බහරයව දන් දෙන්න කියලා. ඕගොල්ලෝට ලේ දන් දෙන්න ආපු එක ඉතාමත් පුණ්‍ය කර්මයක් හැටියටයි මම දකින්නේ. බෞද්ධ ආගම එහෙම උගන්වන. අනිත් ආගම් වල ඒ වගේමයි උගන්වලා තින්නේ නිරන්තරයෙන්ම පරිත්‍යාග. විශේෂයෙන්ම ලේ දන් දෙනවා කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරයට හානියක් නොවි තමන් තවත් කෙනෙකුට ලබා දෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ලේ දන් දීම. ආයුර්වේද දන් දෙන එක යම් කිසි අවදානමක් තිබුණත් ලේ දන් දීමෙන් ඊතරම් ලොකු අවදානයක් ශරීරයට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ලේ කියන එක ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ නැවත තමන්ගේ ඒ ප්‍රමාණය වර්ධනය වෙනවා. නොදී හිටියොත් ඒක එහෙම තිබෙනවා. නමුත් දුන්නට පස්සේ ආයෙත් නැවත වර්ධනය වෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඔබ කරලා තියෙන ඉතාමත් හොඳ පුණ්‍ය කර්මයක්. මට ඒක ඉතාමත් සතුටුයි. ඒකතර මේක අපිට ලංකාවේ මේ රටත් එක්ක සම්බන්ධතාවයටත් වැදගත්. මොකද මේක මාධ්‍ය වලට යනවා. මේ මාධ්‍ය වලින් කියන ලංකාවේ වැඩ කරන අපෝය මේ වගේ ලේ දන් දීමට සහභාගී වෙනවා. මේ ලේ කාටද යන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සමහර අපේ සහෝදරයන්ට යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් වුණා. මේ රටේ අයට වෙනතරට වයන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මානව වර්ගයාගේ උදව් කරන්න නම් මේ පාට ભેදයක් එහෙම නැත්නම් ಜಾති ભેදයක් අතර ප්‍රශ්නයක් නෑ.
අවශ්‍ය වන්නේ තමන්ගේ කැපවීමෙන් ඒ දේ කිරීමයි. මිනිසුන්ගේ ජීවිත නිතා කෙටි කාලයක් තිබෙන්නේ. ඒ කෙටි කාලය තුළ හොඳ දේවල් කිරීමයි වැදගත් වෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එකිනෙකාට මිනිස්සු අතර උදව් කිරීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි සමාජයට උදව් කරන්නේ අපි දඬ කෙනෙක් නොදෙන්න. මේ ලේදන් දීමේ අනේ ඔය කාර්යයක් තමයි වෙන්නේ. අපි මේ ලේදන් දෙන්නේ කාට දෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේක තමන් මේ කරන්නේ යමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි. කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නෙමෙයි කරන්නේ. නොදන්නා කෙනෙකුට මේ දේ ලේට යන්නේ. මේක තමයි නියම පරිත්‍යාගය කියන්නේ. අඳුරකමට, යාළුකමට, නෑදෑකමට කරන පරිත්‍යාගයට වඩා තමන් කෙනෙක් නොදෙන කරන හිතේ සතුටෙම කරන පරිත්‍යාගය තමයි වඩා වැදගත් වෙන පරිත්‍යාගය කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා ඔබේ පරිත්‍යාගයට අද දායක වෙලා තියෙනවා. අද ඇත්තට මම ආවෙත් ලේකම් දෙන හිතාගෙන. ඒවට වැඩි දින මට ලේකම් දෙන අවස්ථාවක් නෑ මෙතන. නමුත් මම පොරොන්දු වෙනවා ඊළඟ පාර ඕගනයිස් කරන්න ඊළඟ ලේකම් දීම මම පළවෙනි වතාවට ඇවිල්ලා මම මුලින්ම ලේකම් දෙන්න පොරොන්දු වෙන මේ අවස්ථාවේ. මොකද ඒ තරම් මේ වැදගත් පුණ්‍ය කර්මයක් කියලා මම හිතන්නේ. ඇත්තටම මම ලේකම් දෙන්න බලාගෙන. නමුත් අද අමාරු කරන්නේ මට තේරෙනවා මම දුරට මනිතයිගේ අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. ඒ තරම් පිළිසක් කිව්ව ඔබට මේ අවස්ථාවට ඇතුළත ඔබ යන්නේ හිත හොඳින් නෙවෙයි. ඒ නිසා ආගමක අවස්ථාව මට වෙලා උදුර ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. තව කෙනෙක් සමහර මම දැක්ක කඩකාටුවෙන් ඉන්නවා දැන් ඊළඟ පාරේ නෙවෙයි කියලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම විශාල සතුටක්. මට තානාපති හැටියට අපි තානාපති නිලධාරියෙක් හැටියට ඔබ මේ දක්වන පරිත්‍යාගය උතුම්. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්න කැමතියි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගේ පරිත්‍යාග කරන ඔබට යම් කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙනවා නම් විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කරුණාකර අපි තානාපති කාර්යාලයට කතා කරන්න ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. අපි ඒක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක මම ඉතාමත් අවශ්‍යතාවය පෙන්වා දෙමි. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ පතමි මගේ වචන සමර්පණය අවසන් කරනවා. දීපැටිසිට තානාපතිතුමා ඇතුළු තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ඇතුළු සම්භාවන අනුත්තා ඒ වගේම අපිට දායකත්වයේ ලබා දුන්න සීල දිනාව ඒතකොට අපි සෝෂල් මීඩියාවෙන් ඉන්න අය මගේ ටීම් එක මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ මේ වැඩසටහන සාර්ථකව නිමා කරන්න ලැබීම ගැන මම පොඩි වචන ෂෝට් එකක් කියන්නම්. ඉතින් ලේ ජම්පීම ගැන කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්න කැමතියි. මේ කෙලවරක් නොබමා මෙතන සංසාර ගමනේ මිනිස් ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ ඊටමත්ම කලාතුරකින්. එහෙම ලැබෙන මිනිස් ජීවිතයේ ධර්මයේ ගලපා ගන්න කලින්ම අකාලේ පිළින වෙලා ගියොත් මොනතරම් අවාසනාවක්ද. ඒ නිසා මම නිසාම තමයි ලැබුණ අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජන අරගෙන කෙසේ හෝ ජීවිත ධර්මයේ ගලපා ගත යුත්තේ. අපිට කොයි වෙලාවෙ මොන අනතුරක් වෙයිද කියලා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ජීවිතයේ තියෙන අස්ථිර බව තමයි හැම පැත්තෙම මම ඒ පීඩාවෙන් මිදිනවා. ඒක මම ලොකු ලෙඩකින් ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. ඒක මම දන්නවා ලේවල තියෙන වටිනාකම. ඒකයි මම මේ දේ හැමදාම කන්ටිනියු කරන්නේ. ඒ වගේම රුද්‍රී අපේ සිරුර පුරා රාගය තමයි මට අරගෙන ඇත්තට ස්පීකින් අඳුරින අත්දැකීම මගේ කතාව ලොකුවට වෙනවා. මේ දෙන්නේ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඔච්චර මඩ ගැව්වත් කියන්නේ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය මට තියෙනවා කියන දේ මම කියනවා. මේ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි මට ආදරය කරනවා. ඒක තමයි සතුටක් තියෙනවා.